الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Mahuli mga jamaah baru hormat, mga gausbogbog hapag agama, alhamdulillahi rabbil alamin. Sinyari kita niyo nakapagbay mata magbing sa mulya-mulya tempat amo na imbay sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta sa mulya-mulya dum along sin tiap-tiap ang kapito amo nen duman sin dum Jumaat. Oy rum maksud iwan hangad hulat sin kita niyo rokain buat malengkan dumawhad sin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan humasil pangadjian abang kakuruhan sin kita niyo in ilmu kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala di makajari mapundun hambuk manusia amon pagbahasa kon malangkum na mapangadjiing katan ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala di atatkala uus na iplak hiyataman sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin halong sin kallam niya mulya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Paruman si mahasud si mahatinggi Allah iwan wala namu kamu dihili ilmu wala namu kamu biusan ilmu illa qalila buat malengkan salat dah. Ay bimana paggasalat dahati in bius ilmu kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala di tanyo makajari ipagbansag in ilmu na daw hatan niyo amon mahinang parsabawan ikapang baba sing kita hapag kahita manusia di kalna maita akal na salat daubos na iplak hiyataman sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin o kamu ipon ko salat datuod indihil ko ilmu kanyo akal na misanin junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magpangindo asin alim pal hadis magpangindo ang Rasul sallallahu alaihi wasallam Rabbi zidni ilma o Tuhan ko dungari ganapiin ilmu may in Rasul sallallahu alaihi wasallam para halsiyana intirunan sin wahi sin Quran mahi masi siya magpangindo apa Allah subhanahu wa ta'ala o Tuhan ko dungagin ilmu sebab maita Rasulullah intirunan sin Quran Rasulullah in keturunan sin ayat wa ma utitum minal ilmi illa qalila wala takamu rihil ilmu wala takamu biusan ilmu buat malengkan salat manunjuk isadya sinin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala di siya maubos pangadjiun simbang sa manusia di damik yang manunjuk isadya sin suwayin ilmu misampa biadi in intaas na sin darajat naabot ta di tara makajari yaon hipagbansag di ta makajari hipagabbo hipagtakabbur amon labi aula hipagbansag ta mahinang para sababan numahot in atud ta papagkahita amon mga silalong ta wala nakalaway nagpangadji madrasa bi sing kalawayan sing kita makatalus kita laong ta madrasa makatalus kau edadi amuray ni natalus mo ini ya makatalus kau sanawi inira makatabus kita pakulliya ini magmasteral kau ganap-ganapan mo pangadji mo masteral ini magdoktorate kau ini bukun sa ulan ako nakapagdoktorate agama bat nahasil mapangadji mo na ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala katan bukun amura inin kiatihantin na abot ta sumakawain pangaso pilain wala ta na pangadji ayari mataod din wala ta na pangadji mataod labi mataod in wala ta
naabot. Ang kanya ito nakapagkabtangan ni Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kullama addabani ad-dahru arani naqsa aqli wa idha mazdadtu ilman zadani ilman bijahli. Nagasin Imam Syafi'i sa kahaba lumo kay impatahunan mahaba kaku kapag tuntutan sin ilmu kabahunusan ko na sin kulang inakal ko. Wa idha mazdadtu ilman zadani ilman bijahli. Asa kahaba nanamun ko wat di maudnin ilmu ko pag gamahaba na impatahunan ko pag tuntutan ilmu. Kasakupan ko na sin tiyo atawakan mataud hindi ko kaingatan ding kaingatan ko. Sinagkabtangan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ay bimaanayin sila nagpatibaba. Hawihat ko na intaas sim martabat darajat nila sambil pa waktu ini. Sambil pasusungon waktu insyaallah masing-masing masabutin ingan nila hakal na sin barakat sin ilmu. Binin nila, dihilkan nila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Masing-masing nagpapatibaba. Sabab in ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala di ta siya matungkad. In Al-Quran di ta matungkad katanin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab ubus na iplak. Yataman sin Tuhan tayo Rabbul Alamin. Halom sin kallam niya mulya. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati Rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi walau ji'na bimislihi madada. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, iyan kau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law kana al-bahru, misan pa ing kiaunan sing ginlawran niya. Ing karagat-dagatan, iwan sing katan katuwig-tuwigan hawabaw sing buli. Nanjari dawat, ing maksud pagsulat sin ilmu kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lanafidal bahru, na matimba na sadyain ginlawran niyo, namun hinang ing. Qabla an tanfada lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi. Hari pamatimba maubos hisulat in ilmu kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala pa pitubtub sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat niya dito, walau ji'na bimislihi madada. Misan pa siya diyahan tuyong dukaing ganap kandireng kaniya. Hinangon na isabdawat. Maksud uno, ipagsulat sin ilmu, hikmat, kabasaran sin Allah Ta'ala, masih di maubos. Isulat in ilmu sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Doon hainin ayat, suhay mo sa tafsiran sin ayat. Bahasahon sa tafsirul maksud. Tafsir Quran bil Quran. Unin na kasi Allah subhanahu wa ta'ala, harukaing ayat, amo im magsunod da im maana niya. Afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Farman sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin ha surah As-Sajdah walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Iwan misaning kiaunan parman sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin misaning kiaunan sin walau annama fil ardi min syajaratin misaning kiaunan sin kakahuy-kahuyan hawabaw sing bumi. Nanjari ka atas atau kan hinang ka atas ing kataan sin kakahuy-kahuyan iban sing karahon-dahunan niya. Hinang na ka atas. Maksud uno, pagsulatan sin ilmu, hikmat, kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin. Iwan ing ginlawran niyaon. Iwan sing katuwig-tuwigan hawabaw sing bumi. Nanjari dawat, hinang na sa dawat. Sarta misan pa ing kiaunan sin ginlawran iwan sing katan tuwig hawabaw sing bumi. Lipaton na siya makapito.
Maksud pagsulatan sin ilmu kabasaran sin Allah Subhanahu wa taala manafidat kalimatullah. Masih di maubos hisulat pangadjiun in ilmu hikmat kabasaran sin Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim. Bunal to din Allah Subhanahu wa taala insya aziz. Mangdaraog di pagdaoon sarta hakim pandai-pandikal hakatan panghukumnya. Hatinya in dua ayat ini manunjuki sadya katerangan sin ayat panagnaan sebut tanya amun imian in Tuhan tanya Rabbul Alamin wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wala namo kamu dihilibusi ilmu buat malengkan salatda. Pagga salatda tuin ilmu bius katu sin Tuhan tanya Rabbul Alamin pia kita nya nang kakawasahannya. Harwa ayat ini. Hinangnya pangupamahan indagat ingin laurannya on. Iwan singkatan kakahuy-kahuyan hawa bau singgumi. Misan pahinang ingin lauran ingkatan tubig hawa bau singgumi. Hinang nadawat. Maksud pagsulatan sin ilmu kabasaran sin Allah Subhanahu wa taala masih di matimba di maubos pangadjiun in ilmu sin Tuhan tayo Rabbul Alamin. Masih di maubos pangadjiun. Hangkan bang tanyurung dungan ing kahalan Maita mga kaulamaan sing kita niyo ang pagbahasahon mazahibul arba'ah. Madhab bukon sadya upat. Masyhur madhab amunan upat. Madhab sin Nu'man, Imam Abu Hanifah. Ikarwanya madhab amunan madhab sin Imam Darul Hijrah, Malik ibn Anas. Inhikatu madhab amunan madhab sin Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Iman ini kaupat madhab amunan Imam Al-Mubajjal Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah ta'ala. Upat matarang madhab dika artinya matarang madhab si mampay marikato. Sumakaway madhab bukon sadya upat. Miyawat si hangku. Ang madhab sin Lays ibn Sa'ad ka Egypt. Amunan kapag pinda si Imam Asy-Syafi'i hawakto in si Baghdad. Madhab niya rin dito, madhab ka Syafi'i ang madhab pagtawakon madhab kadim. Madhab daan. Ang madhab niya jadid. Suway na siya nakapa, Egypt na. Hawak to siya Baghdad. Nakapangadji siya, nakawa niyan ilmu simbanga sila, kamuriran sin Imam Abu Hanifa. Murid sin Imam Abu Hanifa muna Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani wan sin Abu Yusuf. Iwan sin Imam Az-Zufar. Ding sila madhab Hanafi. Nakawayat to na pangadji sin Imam Asy-Syafi'i ilmu niya. Pangadji. Paglaton niya pa Egypt, kapindahan na yung madhab niya, pindahan niya na inot-inot. Amo ni pagtawag kong madhab jadid. Nakawa niya in ilmu sin Imam Al-Lays ibn Sa'ad. Ang madhab sin Imam Ibn al-Mubarak. Ang madhab Zaydiyah sin Shia. Pagpangadjiun hafiqhi. Ang madhab sin mga sila Zahiriyah sin Ibrahim al-Zahiri. Nagpasaplag sin madhab niya muna in Imam Ibn Hazan al-Zahiri. Pagkawaon nila literally akalahilan ma'nain Quran iwan sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ni manunjuki sadya imasdar nila impangdaingan pagkakawaan nila ilmu amo na yung Quranul Karim iwan sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mahiyat to sila mag-ikhtilaf pa. Para halhambok din masdar nila amo rin ng Quran. Iwan sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. May ta'id. Muna awala pa limalahil immadhahibil arba'ah in pagbahasa kong madhab. Pagkuas kawapat Rasul sallallahu alaihi wasallam in kamatauran sin sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam gimuwa sila ring Hijaz. Sin binin nila in Madina iwan sin Makkah yari sila nag-fath. Nangukab sila sin wala nag-jihad. Sambil naabot nila pa ang mga kasahabatan Allahu alamin riwayat bang bunnal Allahu alam ala sihhatihi. Aun lang nga sahabat miyawat mari pa China. Sa masyhur riwayat ng mga kasahabatan nakakuha sila. Dahil Saudiin kamatauran. In nagpawin daroon Hamadina, amo na in
asawasin Rasul sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin. In Abu Hurairah. In Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Iwan sing kaywanan kasahabatan. In kamatawran kasahabatan gimuwa sila dengha Madinah. Wa ala ra'sihim Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kana muftiyan wa qadiyan fil Basrah. Nahinang siya mufti iwan qadi. Dito hato gimuwa impanagnaan fuqaha us-sab'ah. Ang pagtawag fuqaha as-sab'ah. 7 fuqaha. In sila tukatan murid sin Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Doon ha ini mga kasahabatan wala minig ha Madinah. Iwan sin mga kasahabatan gimuwa din ha Madinah iwan sin ha Makkah. In hadis nakawa sim mga kasahabatan timututog doon ha Madinah di magsibu iban sim hadis nakawa sim mga kasahabatan amon gimuan na sila ring ha hula sin Hijaz dihilan tasadya kamo pangupamahan lasa man yotiyo in agisin Aisyah radhiyallahu anha ini naman unjuk isadya sim bunnal tuod in kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di magsibu in hadis in taud sin hadis na hafal nila nakawa nila ring Rasul sallallahu alaihi wasallam tawakan kita sin mata nila kakahinan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di magsibo. In Aisyah radhiyallahu anha kiyamasahan yan Rasul sallallahu alaihi wasallam kamatarawanan hinang sin Nabi sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kita niya amun hawak tu halom sila bay iban sin Nabi. Adapun pagbuwa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam deng habay niya na tumutog siya ron halambay, di niya nakakitaan kasaksiang bangunin sunnah hihinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hagwa simbay niya. Ang kanya tuhawak buk riwayat sa Sahihul Bukhari. In Aisyah radhiyallahu anha imiyan siya. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qat wala utuud kita long sin inagi sin Aisyah radhiyallahu anha. In Rasul sallallahu alaihi wasallam daing katagna kapag agad na mo, nangihi, nagtitindog. Ang mga timbay ta si Aisha, wala kulong niya kita, niyapihan niya, bangon na may tayo na bilong niya nangihi, nagtitindog. Wala long imam. Niyapihan si Aisha yato. Sababing kita niya, kemasahan niya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mag-ihi, naglilingkod. Sabab may talong si mga ulama amuyat tuwing kasaksian sin Aisha radhiyallahu anha kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam halambay nila. Sabab on hambuk riwayat dugain. Riwayat sahih in agisin hambuk sahabat kita kulongin Rasul sallallahu alaihi wasallam nangihi nagtitinong. Uno, doon ha ini nagdugtol ba ka indo riwayat uno, suway ang kahakaron tahambok riwayat niya ang putingon tinhambok parahan riwayat sahih karo. Di, in riwayat sahih, wala nagdugtulin kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab may ta, in Aisha radhiyallahu anha inagising mga ulama, hangkan siya nakabis sa rabihat to, in kemasahan niya kakahinang sin Nabi amun kita niyan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mag-ihi naglilingkod halambay sadya. Ada pun in kakahinang sin Nabi hagwa na simbay. Ang waktu wala nakasaksi sin Aisyah radhiyallahu anha. Sino nakasaksi? Amoy mga kasahabatan kay bananamun yun ha. Likusan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ay may maana wala nagdugtulin hadis. Wala nagdugtulin hadis. Ama ating panagnaan. Kamarwan niya lilayan pag-istimbat hukuman sing mga kaulamaan sing kita nyo tungod pa hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manunjuki pa pangjarihi simpag ihi nagtitindog. Bagsaw pa ma hamanga tempat kau ihiun long ta bukon tempat public places bagi talong ta ha sa upama bang kau lumingkod siyempre laison mo in sa nyawa mo yung pantalon mo imana kakitaanin bulit kakitaanin bulit. Mahinang tasad jalong tayong paghihi naglilingkod bang mga halaw kasi las amun layson tayin pantalon ta. Nahauno im hinangon ta rin dito. Makad kita haway ta sin Aisha imian sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nanghi isa sa naglilingkod applyon ta sambil ha public places ito.
Amun kakitaan na sintaw in aurat ta. Atawa kan manghi na kita nagtindi daw paggajiari ra isab sinsara. Hati niya papagtupon sing kita ha kahalan. Inya to jaiz da siya. Biara isab sing pag-inom qaidan iwan siya qaiman. Pag-inom nagtitindog iwan sin naglilingkod. Nahinangdan to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam manunjuk ipagpaluhay sinsara. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katutan niya. Ini ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala di matungkad sing tiap-tiap hang katao. So paggawihat to na nafsin atinya yung mga kasahabatan hamadina, wala nakawa sing kasahabatan kaywanan in hadis. Amuin na hapal sing mga sila tao Madina, damikyan wala da isab na nakawa sing kaywanan kasahabatan amuin nagpawin doon hamadina in hadis diara sing mga sila kasahabatan. Gimo adeng hadi Madina amuin nagfat sila, nagjihad sila, nagukab pula. So yung mga kaulamaan sing kita niyo, hangkan sila nag-ikhtilaf sa bukun in katan hadis nakawa nila at tiap-tiap sahaba. Bukun. In fuqaha us-sab'a, in guru nila in Abdullah ibn Mas'ud, in kamatauran hadis in Abdullah ibn Mas'ud nakawa sin murid niya mo in fuqaha as-sab'a. Adapun in hadis diara sing kaywanan, kaulamaan, kasahabatan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisan nila nakawa late na. Hangkan niya to, bangtan yurungdungan in mga kasahabatan iwan sin mga kaulamaan sin kita niyo, hambuok mas'ala sadya. Buk mas'ala mag-abot 8 in kaul nila. Mag-abot 8. Ang waktu mga to, inya to bukon long tahasawab sing kakiti sing pamaham nila bukod. Hasawab sin luag sing pamaham nila. Iwan pagpatikupo nila pasara sin Allah subhanahu wa ta'ala bukon mahunit kanila tawaka mabuugat kinala impindahon nila in bakas kapituan nila. Bukon mabuugat kanila numian sila la adri di ko kaingatan bukon. Biya na sinaparuman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hatungod simbabai mu'tadda. Babae halawng idda. Aparman sintuhan tanyo Rabbul Alamin wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Imbabae tiyallakan biyugit simbanan niya tumutog siya roon hagin hawabaran niya salasata quru. In kalimat quru in pagtawagon siya lafdun mushtarak. Artinya lapal mataudim makna niya mushtarak. In ayat niya zanni. Ang pagduarwan niya bukun tutug mahantap in kamaksuran niya. So pagtawagon siya lafdun mushtarak in kalima quru. Dahil nga sa wabiyat to in kasahabatan radiyallahu anhum ajmain nag-ikhtilaf da isab sila apag dihil maana sing kalima quru. In agisin ummul mu'minin Aisha radhiyallahu anha sarta miyagad sim papanaw niya in Imamuna Syafi'i wa qaul ambu qaul din kan Imam Ahmad da isab in agisin Aisha radhiyallahu anha tungod pa ayat ini imma law in agin imma sin quru amuna inat tuhub ay bi maana puas kasut siring hapagdugo unin alamatut tuhub hapagdugo sim babae. Bang gumawa na yung pagtawakon hassatul bayda. Bang gumawa na yung pagtawakon hassatul bayda. Amo yung pagtawakon lang niya white blood balong ta. Amo yat to yung alamatut tuhur sinsut sina yung babae. Ay bima na rito tumag na yung pagitong. Hawak to siya nasutsi imbay talong na sinsara sala sa takuru tu kapanut sireng hapag dugo. In idda simbabai, kaya bugit simbanan niya. Dito tumagna. In aki sinupat khalifa, Abu Bakar, Umar, Usman, Ali. Iwan sin kimawa sin pamaham na ladang ng mga aimma. Jumhur, Abu Hanifa, Imam Malik, iwan sin hambuk kaul din kan Imam Ahmad. Kita nyo na, hambuk masala in Imam Ahmad, duwain papanaw niya. Kimawa siya, hatuhog. Papanaw sin Aisha radhiyallahu anha, kimawa da isab siya papanaw sin jumhur. Amunin papanaw sin upat khalifa. Ay to khalifa. Afwan, amun upat khalifa.
Imakna long nila sin kuro amunain haid. Ay bimakna panagnaan to sin dugo dito tumagna pagiton. To kapang durugo. Bang kita mari papapanaw sin Aisha radhiyallahu anha iwan sin madhab ta Syafi'i in idda simbawa ikyabugit simbana niya amunain to kapanut si deng hapag dugo. Ang paritan nyo mapaylo in tabiat simbawa bukun sibu in wakto sin pagdatong sin haid kanila bukun. Akallul haid hamadhab Hanafi sabi sa tiyo na wakto sin paghaid yawm wa layla hangkarom hangka adlaw. Aun to adlaw normal 5 adlaw 7 adlaw. Pag liurang hangputag 5 adlaw istihada dugo sakit na. Kung nadugo haid. Doon hayni aun babae bulan-bulan pag datungan sin haid. Aun babae tabiat niya wakto mga after 3 months. Ang pasya ratungan haid. Aun babae makaminsan halom unong bulan. Aun babae kaminsan halom hangka tahun. Ang pasila dugo. Doon hayat sadya ini. In hambuk Yahudi. Doktor Yahudi. Ambok siya o bigayin doktor. Kau pang lupahan. Hayat sadya ini nagtadabbur siya. Long niya, in ayat ini manunjuki sadya sin insalano sa sutsi na babae. Hawabaw sing gumi amunin kababaihan muslima. Amunin kababaihan muslima. May tayat to. Sabab haro kayong agama wayrong pagtabakon idda. Wayrong pagtabakon idda. Magbukit bihaon, pagpuas, pag-sensing kuhan, makajari magbana. Haagama Islam di. In idda simbabae, kaya bukit simbana to, kapang duro. In idda simbabae, mutawaffa anha zawjaha, nawapat imbanan babae malo, 4 ashhurin wa ashra. 4 bulan, iwan sinangko, adlaw. In idda sin ayis, amo imbabae di na pagdukoon, 3 ashhur. Duka ing da isab in idda simbabae. Amuin wala na suok simbanan niya. Wala da isab na suok sin banan niya. Tiyalla ka nagkawin bihaon nagbukit wala na suok. Unin idda. Akahalan nung niya bituanan siwo-siwo. So wala na suok. Duka ing pakaradyaan niya to. Iban duka ing pakaradyaan simbabae amuin na suok simbanan niya. Ampak ya bukit. Doon na ayat ini in agresin hambuk Doktor Yahudi at sambil nakapag-Islam siya, kalupan ko sa jingan niya. In babae muslima na sila na insalano lano na babae, sa sutsi na babae hawawaw sin gumi. Asawab sin ayat al-idda. Sabab may ta, long niya, apangadji sing kami obigan doktor. Pagpangadjion namin pakandangan sin babae. Intuwig sin usog bang sa sumod na parahim sin babae, mikit ito biya kahantang imprint. Pagtawag sa al-basma al-wirasiyya. Basma al-wirasiyya. Imprint. Mikit siya ito. Halong pakandangan sin babae, intuwig sin usog. In-imprint siya undang harahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala di sa maig. Sinuno-uno. Maig sadya siya hasabab sin haid. Magad siya, in-imprint, mimikit, halong pakandangan sin babae, magad siya hasabab sin pag, haid sin babae. Doon hay nila nga kisim doktor Yahudi yaon, piyangadji kulong niya, hapanagnaan, bulan, pagdugo, hababae, magad in 33.3% sin imprint siya turing hapakandangan niya. Magad. Ikarwa pang durugo kanya, sumunod 33.3 something. Sambil mabot pahikatu kapanut sireng kani hapagdugo maigning katan imprint siya. Ay bimaana wayroon na makapin bakas kanya roon hawaran niya. Sin bakas banan niya. Ding hasababit to na kanya insalano lano na babae. Hawabaw sing gumi amo na yung babae Muslim. Hasabab sadya sin ayat ini.
Sabab sin ayat. Kita yun hikmat. Hangi mo upat nga katos tahun na labi biyayta. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In Quran timurun pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saan pa na-discover si mga sila scientist, si mga sila doktor. Bang uno in hikmat hatay kod sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Akal nintuhan tayo Rabbul Alamin di sa magpanaog sara. Di sa magpanaog ayat. Ang peng Quran bukun tubtub sadya hamasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In Quran ila yaumil qiyamah. Sambil pa adlaw kiamat karihilan niyan hukuman in uno-uno pakaradjaan jumat. Biya na sin nasabot tanyo sin khutbah waktu jin lima way waktu ito rendi. In pagtawahon istijarul arham pagsukay kulangan bata. Unin hukuman isun tagdapusin anak, tagdapusin tubig at tawakan tagdapusin kulangan bata. Imas alabi ay wala jimatu hamasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangin ng Quran, tub sadja hamasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bi'diin na turihilan hukuman ng masalan. Sa in Quran in siya ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala ubus na iplak hiyataman. Misan pa ingin lauran hinang dawat. In kakahuy-kahuyan hawabaw sing gumikatan hinang katas. Maksud pagsulatan sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala manafidat kalimatullah. Di matimba, di maubos pangadjiun in ilmu kabasaran hikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yadto. Di matimba. Di maubos pangadjiun in hikmat ilmu kabasaran sin Tuhan tayo Rabbul Alamin. Sabab hasa kahawa gumawa immata suga aun pakaradjaan bago. Aun pakaradjaan bago. In Quran sambil paadlaw kiamat uno-uno mas'ala. Kabatukan tayo yung jawab ha Quran. Karihilan jawaban sin mga sila kaulamaan sin kita niyo. At to mas'ala long tatungod pa babae kaya bugit simbanan niya. Tungod pa babae mutawaffa anha zawjaha. Babae balo nawapat imbanan niya. Sabi mga sila mustashrikin hawak to piya ko sin hambok doktor Yahudi at kamun nakapag-Islam na idea yaon. Yung mga sila mustashrikin kuntara sin Islam, masih sila limawagdan, contradiction halam sin Quran. Masih sila limawagdan. Banglong niya in da'awa mo, ba't in babae muslima sila na in salano na babae, awabaw sing gumisasot si babae. Asabab sin ayat idda, tungod pababae, kaya bugit simbanan niya, to kapangduro ko. May tay sablong niya, ayat, mutawaffa anha zawjaha. Amuin miya tay imbanan niya. Bukun to kapang duro in sabbot sintuhan niya. Sa in sabbot sintuhan niya lang nga, 4 ashhurin wa 10. 4 bulan iwan sin hangpo adlaw. Ang pamakajari magbanain babae kaya bugit sin banan. Jawaban sin mga sila kaulamaan sin kitan. Iwan sin doktor man Yahudi at to nakapag-Islam. In tabiat long nga simbabae magkabalo bukom biya sin tabiat simbabae amo in pagtalakan simbanan niya. Imbabae magkabalo asawab long nga sin sadma amon syak niya to nawapat imbanan niya kaya pasampayan sa imbanan mo nawapat asawab sin syak niya tulong niya mabahagi magupat in pagguwa sin basmal wirasi amo yun mimikit yaon halang pakandangan niya. Mabahagi lang niya magupat. Hingga mabot 4 bulan na iwan sin hangpu adlaw ang pagumwa lumuano katanin. Inlaw pakandangan simbawa inawapat imbanan niya. Amo yat to indeng mga jajawaban sin mga kaulamaan sin kita. Ini manunjo kisadya hinang tanyo pangupamahan in mga masail bago gimwa. Manunjo kisad jasin bunnal to din ilmu sin Tuhan tayo Rabbul Alamin di mato maubos pangadyon katan. Sabab hapanagnaan pa sin nasihat sin kita nyo siyabot tanyo nin ayat sin Tuhan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wala namo kamo dihini ilmu buat malengkan salatda. Sarta tiyuko sin 2 ayat asuratu Al-Kahfi wan sin asura sajada
Piatarang sintuhan tayo Rabbul Alamin ang kakawasahan niya. Misampain kiaunan singgin lauran. Nanjari dawat, lipat na makapito. Inkatan kakahuy-kahuyan, hawabaw singgumi. Hinang katas, pagsud pagsulatan, sin ilmu, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manafidat kalimatullah. Inna Allah azizun hakim. Ang panabiulian sin Allah subhanahu wa ta'ala. In ayat niya, munal tuod, kakawasahan sin Allah. Allah ta'ala, in si aziz, mamdaraog, di pagdaogon. Hakim, panday-pandikal, hakatan, panghukum niya. At kumiyabot ng makto, bang aun wala imamo, inyat turing hasabab sin kalam masin ilmu, sin manghud, sin murid, sin kamo, bang aun imamo, inyat to, kiyawa na mo, nga kitab sin Allah, nga sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngong kabtangan ko bukon marawa, matatay nga sin kamando, sura niya o kamapan, subhanakallahum bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.